bang room bang di advent bang ating bang amang kapre ko somar to son lut hek donte re donte ambe char donte bang suka mathat ke do joksi mena hem piplia phi ki hung nang langa porus tame amena abang long itu nangi porse me cekak si hadak bidunu la si labang so kisung phunang lo labang so kisung pen cepa joki phan pulutang te a solution ko son si bang ko maksi ake chok je la pen ka cepa chok ji phan pulutang te pisiklen napo Procedural nang itu kan ili tum labang so non por tum ke phan mana kisung thedung lo non por bang ke la pen ke pinier ni ili tum chichini lo mana itu makhe phan la ke isi dadak pin pomara rong phan dat kali isi akhe phan sa kisung thedung lo la se ili tum pini chichini pon lo itu makisung ake boy aka siksa aka nik nang tum chichini pon lo la se pini pen iprang an ili tum kadok ko beta ining chirot khut pen bor inang po ili tum akhe Osomar phan aka prek a district along ki bidum de je phan itu un aben bor inang po bidun de posita lada kacar le adim ami pulutang te kacar li adim abang kili tu mah hokpet bang school bang ke dorep sike om lo lapen ki isi alam po pen stame klang lo je LP school itu mun te bokterai do ad lo bon stame hala teachers tum phan than bang po tum phan bang quarter bang non mat ke nang sok labang solam thege pining jat kali lo ningkan phot sok phang pen ta li tum ki mang do lo than bang po tum phan school bang ke inglong lo non kudam iklo te lapu ni li tum na hin hamre na habar pura na baida upilang so hong jangre sona thaksi Halloween dupik candelier na ho than bang po tum hada ke do thir klong quarter ka bi pen joini quarter ko malo ki pina po quarter mangali tum Osomar council itum district council itum ari chodolo CM ke haidum itum rat pen ka pathelo la se alang itum phan itum authority tum phan itum kadok rat pen chuning re iklo na prabjin pen itum la than bang po tum phan quarter abang ke non marang tum awar sai piponam po kar bing long ar lo la poson thek long lo je school a phai pen master a phai che tonti isi ihum school long awinas ta bahini pen bang thoma athan bang dunang ji seta penang anai so lo ke la poson generation by generation look at hek la poson a phai kom ulang no la poson generation hut ke kar bing long inglong atto ka ju bang ke look at hek a pie poing arpi la supasi penang an ke kamat halidam de la si la tumhan award ki pije bharpata tu kopi pia sai por deng bon ponon olah hai awareness ki pije phan ke ni li tumta arom tin pen ke dam ji phan ke nang sop lo ki chisik lo la pen apia po tumta lo thek thek de drong asu paling gali badu tumta hem chu boche lo apia po tumta ang thin do agian lo la tumta aso ka chope the tang de ke la tumta Osomar phan ka chope mesian ji phan ke la tumta bor inang po lalo la sinom ni li dam thuji apia pen ngau tibi tu Osomar bang solo sar rong school mi me pemasi da keng sanga hem bidu ne la he la si kopi pia ke sunga puthang ali chinu la solo sar school a master tumta do ko nonta a master mupen tu bang sono abijang tu bari khaut bang bidet po ampa ke school e ita do LP do ama master bang ta school long ta inurvena head master inurvena inur pas nang jon po master do po bang thok khodo po pustren sart ponde ta ho a student ave po paning po po na ne pustren sart ponde an ke da bang inurvena no head master nu top nong nang itu makin ta sugda head master na Osomar litum along school do master bang we labang solam puthak nang litum authority han pachini loma education block do master bang we non seta ka complain adiem do kapachini adiem do na tum la solam meeting committee phanta meeting nang khono po meeting committee bang ta hala jitu master pen tong khus ki tudane pinesa apari meeting committee na nang hang hela meeting na nang hang helo rong so phanta i jungjung ama tha atengela sona sar mo pen bang han bang tumas ke thana son thak ni lita kama tha gela sono te non bang ke master to mata non lagele te rong pen tame committee pen ting mai pen si master to mata rong pen me quotas ta du pen si master to du nung nang ko la pen bang khelong bi da Osomar ta me la dakang si school me sen pulo tang te hada ko Osomar ta dak wan et po na son sin ni matha no ni bang lalo di la si lalo penang ana bang phutom ke lampe so ha waralong idut bang phudo ni galang hakya kon po kalam sebab itu yogi pelonte dak sonu tamala do kecil sih bang ke school afal frank ke romasor school nai pukahang ke boleh itu kalam school pilo podra so school bang ke alam tomorong si home port so si tinang po kalam nomor si home port so tinang po so school phari gondang pola dana pola dake romasar dulu beli kunci dulu so romasar beli kunci dulu so school abang lang kana po dake master bang velo tan thek lonte
Bake kodama report complaint beli hadak beli lampu. Tinampo. Penampo langsung complaint tepet authority junta langsung action. Action enampo. Enampo. Seta karbing lo makai la puson action teknologi. Komplain do pi karbing lo hadi. Sa action mang teknologi. Lasi non nangli kamat hakopi je lasu a problem ke solve je phan la bangso ke sung pe cepat jog di phan putang te get home hormonal PPC mata. Sebenarnya halo. First boleh sih pula di school la rongosor la ke consciously la ke lana na pola hono pola kana po. Dua nomor bangkel halo dan frang ken tum bihe ko ke school inspector pe hai. Technology jami yang home pen school inspection wang wa. Non ke inspection pu abang ke tum ke teklong. Teklong le de. Posi masal tum ta ni hang ni ceptang lo wang be lo kan lo san thelo la masal bolo. Lasi la chok ke frang system sosi. Frang system sosi. SI tu mang lampu. SI tu. Tipoi ben phong baj ko ta phong bang nang po inspect nang po ima ajak dak report ke long ro so da pa besi ima report long so te pa describe nang po da du Han bang apai kom uso la bang suang bong pen han bang hangke BLO tang hong la pen ko pipine census duty petang ko piti masih la bang su kutang le pipu jathe la dak pen ke la tum kisu ngalam do la ka hong la so ke so ngalam do lo la sin report tu ma la halo dek school hotel da teacher afai kethan bang afai bang alo masih sabak clear do nai dei laso hisab census enang po laso clear nang po je home school kethan bang alo single teacher ni bang ke double pinang po elobor du nomor bang ke authority pad la bang ke government pele duty betang same la tu ban betang long le pu isap system dorang po dei betang long le system dorang po aku dorang le pi bang ke mopel porola Osomar apia poto mopel ya tu boleh alam tekbil tabe pe alam tekbil tabe posi to don lo non ba ke plan tu bangke alegla ta sekte apia po bhan ta alegla be ki the ta chon ta don lo je apia po bhan Osomar ji chi ne apia po na je tu ni tum te ma tu le ke chale lam lo pon te dang don de pokok ma long le chon tu lo pon chon do lo la si la bangke ko pen ni than se lo apia po tum ta la kon sa sang po karbing lo termas konsil pen ke claiming arpu puku pipi senang lima aku bang le halo si bangke la ko pen ate enele ya as hokpet ke karbing long department thong kep doang bong pen non primary education department la bang so cerai krim mate la ke arideng ke duke ake hai ili tuma CM long sido la si CM arideng dokok pada phis tame karbing long adang pi ben la namlu ponte than bang aphaing ar pik la pen appointment piune than bang pacetang ne la si alang li tongki un edar lo ma mate government phelar ma mate department of phelar lo na pi puji la bangke jasmer bangke government da felar government lo ate bangke master kan afai kan ai master tek ben appointment de ngode nili apodo puta namle mathu po non nili labang sopor hut anal tu kadu we pan ma thai son ta me parji na tu kadu we pan ong thai tha non nili chuhang tung je nogao ki bidun pen kisung ke phu abang phu chini pon po nangli nogao ke do hut kosong son nangli ki bidun Nongong kiri orang ke lapulson lo je nili pinan hormu as mana dak kinthong pen pudet delo karbing long pen pinan Osomar dak kacali panwang popo dak alang itu kacali long pi kali si kiti kiyang lu pi kada kiti kiyang dak pinan ili karbi politum kirap dunang kok dak kangbo pen cenglo kiti pen kisu kiune la pen dak nongong askulo bang ke karbi Osomar si pleng thuk Nasi pena anak kisung do dak je amen akuran telare. Laso apu thak bagani le kaning je yigala pelo litong karbi atum emethang Osomar tum kapre kadim ki bidam pen ape potom ha ki bidam adim along khadak tarli pameme po bidam po koma hemse ki bidon jima koma hemse padu jima hal dak chini pameme po Osomar tu kisman bangke kang budu koklo lugu tek sini koklo hala kilang dem do koklo la silahai puthak bang itong pachun nai proti itong emethang ka biang long lahai Osomar pan jiwan pen ladak
sekolah long padunang tapi ladak itu emetang kapan mah pacar leponai bang emetang apa foto bangsi besi kilang ponai lapen itu dak kilang ponai bang ke itu non kia seo Osomar tu kirok tok pedalang tung klaim pono lapen non kena Osomar tumta dulon non alang tumta alang tumta so kirok tok pen klaim pono la sila so puthak bang itu koson si Osomar pan abusal ke pamisen ya pan magel tum kado wit cirapen lahai Osomar pan ki waji pan bori nang lapel laso ki ban pen itu ladak Obama ahem si bidun jima la sila so ki bidun jia long bang tamen ni lisi la pi je bang ke Osomar tum pan itum kena survey nang kok la sila so survey long itu amen ali sop tok lapen la so Osomar tu ba ahem si bidun jima haso bidun lopote la address en pamen nai la si address en pamen lopote pene ki sung le to posta me tu madak tarlib dam longi la sila hadak tarlib dam lopote itu la so munit pan itum kupima action ni ta en unji la so putha ba sinli pudam ji la si il tu kenang short bang ke Osomar aphai ko ba ahem si bidam mala survey nang kok cepadung nang kok kepadung nang kok bang we lo Osomar nang kong ye ja agen ni ke kopene narsi ta ko kopene son ta ben ta na nang irtam nang ipulong ka da bang ke thak de da son man de lo Osomar ta we de lo bangso joine senang itu bang tan cetot donang kok itu maro ma ke to ende se ta Osomar si ya we de lo aweder lo ape nili puye bang ke yo la apie potum ta hai la thakang krang api langda poson lo jo ma tha prui bo pagaro ko la mang ke thegi mine pulo agi thi tan se wan er lo jo dog bang ke jo la sim non nang li la bangso hong jai long pen pini la bangso talk show long pen karbing long autonomous council phanali pi pachini ji la bangso problem la bangso kisung pen chifa jog fan nilia bang ke karbing lo a ye masiem phan ki bang tung bang ke la master tum kaita dua thai we popot la ing chin thong par bak pen ilong bak a hem ki mot pang deng pikre long ka la so master thoi dam dil karbing long la bangso akisung nang donang kok nang liak ke chok che ko mar pasi thedom long age chok ke bang ke la nomor si ke hadi apye puni matha bang nomor ini bang ke hala a master bang ke hanogo ai hala nogo sor bang ke nang yon mirara ka dabi pen dap thong bang ko hai dabi pen dap thong bang pon par ke hela dor po ai ko mania phalo pe than la pharo ni na pipo pharo ni da la tare gu bana la seong chen mati nomor thong bang ke lada apye podum hadi aklong ge lele po सरकार पेन के क्लेम नहीं थांग आवे पुसिनाली पुराई मा क्लेम नंग पो लाहे मास्टर को दागलो दो पो इलोंग बा किम्पी ना मे मति लावा रेसिपे आरोंग तिना हुम तिनेबदा इलोंग बा ahem kimpi lo no pandeng krai la master do di bote la tum master bang pho polote master bang pho te ingdeng pho ke mong la so master tum do hai pu mati nang li pui bang ke than bang tum phan lugachar le la bang so sai hemalong hem kimpi nei hem kimpi polote la tum dak dower po la pen lu than wer po school kimeme ya joini nili methang mata bihek pen nili inglong hawar dak long lu bui la pen jalung lang teng el school si nili pore lo ladak school kimeme nili tum nili arta pen dak ke thek unde ke re dunde la boson chuchini amasi bang bang Osomar nili phana pa kleng ma te nili pen ke boy Osomar ang tam dam pen bang inut bahai ni na ke thek dunong amasi nili la son akabegwara hawara long ma te school ke meme long nili suchi bibam lo kulon te nili ke thek thian chot kali nili Osomar ta lan si thek thek po puchi ma tha si nili hala zahut nawang si poni dalo akisung pilo pudam akisung mane la puson ila first bang Osomar bang hadak dodelo bu pen nili long a prek nang su terek Osomar nang khelo nili non dak boithalang so higher secondary long principal boithalang so kiba matriculous we kiba final tok ba mo si nili prangar ni principal long nili so phan si pon si nili char budam lo ama principal sir nili phan nang thak lo te ko puloma non exam no lang ni thoma phile nang ni wang non bulo ma nili supi ba alam ta thek osu thim chot lo ma nili ta hem kam do ma karbiang long arlo kopie porsi school ke meme dat punali pudam ki meme de komara ke chok che pui nang la solam la puson lo benangan atum ke ladak api apu dum si ke chok che alam ta klang lo la si nang li puji ma api apu dum ke chok che jone si karbiang long along school hanu et puji manali la solam la puson lo sar ho hala su la non pin ya mata la so ason si suli wa iglo he la si inglong Osomar ko pia ko si
nili tumpen ba nili novet thoma mali kadu verata kunane plan district tamo hazat pulo tante banga Januari 2 tarik 3 tarik pen school khuli po after mijeneba pudam na kali nili nali phanangkar jubang ke kar biang long la paan school awar sai ka heno la bang so long penangan ba putunge pulo je api apu tum ta chok che ame thang tum la bang so school chelang thek der punang li la so lam pilo puji nili ki puji la pison lo kadu ko we rong rupen senglok sitame master fan i novet ka chohai un kwa pigali dasi la rong rup isi gambura hoi pen senglok sarbasa mikar mithur da me hala so master dum phan mesen kadabi kether kawede da joini aning hang alang ni tum claim jam dam jam son class en edet a joini si usomar ai tum chibi bom de la swing long habar itum kar biak hei thek thiau ong bok ba feature li pa phio lang apot dam senang mi dun e jibon bu son si li ma thadam la bul ha ma si li chenam lo li ta li so school ka hello dam pen toy dunang kok la nali pini puji son nali pilo puji kar biang long lo la paan school awar sai ka heno la bang so ku thak komat se ke chokche sarkar tong ke chokche ma mate api apu tum tong ke chokche ma mate department ke chokche nili puji lalo tamane school ka henu po bangke nili hokpe di puji ke api apo dho tu pula api apu ke school dono mate lu chelang noi panaji tamane nili rong panamasi je thailo mane Osomar mane pinsu punon school dun po master bang wede dap ni dam ta bang we dap thom na ta we lutang kala so Osomar ki school dun delo nili jaseme pedi puji ke master school bang we pulutang ta api apu ko to rele ko pilo malo sada ka than po lasi master tumke inudat Osomar phanta thani puni li pupangke inuvel do sa thanang po bahini do sa thanang athe inudat ta thek nahi bahini me sa thek nahi ke bahini panmat school dam de dar bang athe Osomar phan kape thekji pamen pen alang tum chiklong yon bai nong suri pokep sose ala tum deng bon bom lo inuvet ta thanang po bahini thanang po bangasom ta thanang po kai te wang nang po army ponon tuar hendak ponon alang tu ke wang ni akam lo pini ar biang tu bang vedet lo puten Osomar ke thek khelo ke Pinyason hor ingri dat master bar hor jun dat ingri dat lo iskor bang dam dat pute Osomar thek khelo ke lasi kai ta master curricular dunang ji unir ki pu bang ke lapen a master bang thekason te arong masi dat kem dunang ji nali tum master bang weda thiti pena jok ake the tum han na to bachini ma tamne nili tum pachini aphang hut pachini nili tum application pak thomba dolo ke pi sitame la so master lo thang the komarli meaning committee cheng wai po kupilo ke nang po application to po sita la so application ki pina son si do so master subscribe ta bibe transfer nang hem ko nalo nangli constituency ko nalo MSC constituency ke Chinthong bola tang ladak em ke Prodip Rong pi bang ke nangli tum kisung ke boy ningkarong ningaje ciru charla kaddo kawe por sa menang tum han birtan ke abnang bang lo nangli tum Osomar charli long de nangli tum school awe de nangli tum han birtan apa Osomar school dunwa dunde dunong ma dunong le master bang ma so birtan apa la ke aho kalam si thal pot la ke abe ke bang to bang vedat son sinang do pote ho son Osomar school toy ma tema mate school pachali dunuma jara bang ke son bang ke abe komane phan pumado Prodip Rong pi pen nangli tum phan Osomar school charli long le master bang ma bang be nak tum master do ma be school do ma be la hayu nal to manang arjuma ha arjuje pela lang sedang mesa bang we okay inut representative pulotang te karung ke phok ko pipilo nang li kar biang long atang piara kat news ke langa abang phutong phana nang li pachini tha Kalau si nili po, si nili kisulam thece thane po, kasi apang ke sekolah hok he pena jok, rohalong, bahini Osomar, miham Osomar, bidon ego. Apela so bidon bama hoda bangke pinso so bang, asap so saini bang, asap so wala, ras pun wala, income nam thap wala, amana ke sain bar wala mek henu daglo. Indah itu apa? Henu daglo si saru adalah si dan nom makela so bana makela parok si bidon solo, nogo la bompol, on hos kolong si, nang bidon lo. Apela so la so pena ko, ada parok kembang milik anak solo, to la ino bangke, la kamu
itu dak boy fisita so so tola abang so bangke nang solo mate ni solo apo la bangga metric nampai pas pipo BA nampai pas pipo kusini ni panang nang kan patau lo masih di bang tahok nengko masih la panang bong cedang bom nengkan sipen tim thom ni ceda durkapya ta ceda ama la so panang bang so panang bang ta alak over batet tamane so life over batet the mane ke ethe lam ke halap dum aning ba bang ke kathila so alam sibang yilo asir bang so ni supi panang bang it her it আচ্ছা ঠিক আছে নাংলি নগাঁও কি বিদু নাংক নাংলি ফান কমানে নাংকা চুরুং মা নাংলি নিংকে হাং মা kopia join si nangli somar nangli bang room pen cepak cekak dak si nangli nogau long ki bidun lo borong roha long ki bidun lo atema la sobang ken ni bang ta hok lo ni de hem ta ke sarap ta bete lo pen ni dik kamang ta ana ke du ke boy pen ama si hala bang ta chu bidun ama hadapan adhok tuma mitri kang pas pi ni lo son masini di bang ta son bang son ateng di dun di bom na pojal he ni ta cross biros sabe hem ke duk pen ama si ni di chu bidun long pen lo ama ke la si da so so nehen li hem so amena clear tap pu si apan mang ta la so aparo ka bang hadi ama ke herit lo jong si jethan da lo pulang te nang pa Wajar nang pati lodi, nang war piti, kolam le, lama si ni tum phone ta au so phone pipe, ama nang ke phone pe long ke bang ther ida mang ke thana ida lo, ni tum phone contact ta misen nang phone nang ko bom mang ke thana ida mang ke, arne si process tare gar ni last December process tare man ni dam lo mana ke hal ke au so phone ni sidang lo, awasa hen dam, ama direct ni cibandet, ama borong so phone medical check up lo, real bang klang lo. Nekan suri ini ra nekan yang koi nekan jumi agak domkan ini pojir lo lasi nali naga jualam angton ke nili lan benili than thelo lapen ke monu ka pre ka phanang le aku puthada disna muthe nili in pen ethegi puji lalo ili toma somar bihe ka hot angtan bidun lo bolorang te ko son sikana hogi la sok puthak nili ethethini kanai nangha lasi bihe ka hot si asontin ta pacarli nangi lasi tamme non ke thelo ta englo ta dakin thonga hawa mate inglong hawa rasor akam thake lok pacarli ke matro ahomalam thagi meni wa phanchon mat sita ahomalam age isomar lok pacarli ke moarni sikhe farmanta arjabdun thagi mene mate go nan mage doya alongri haraso alongri phanta paching thurun thagi mene lapen ke hemrit ba emethang phanta mo ke sarapor nang pijoy ke yimene lahai phana ga matha si eso phan lo bacharli gosnelin ban matha dam sitami nono bangke la son lo angtan toy dun lo halada o mara hemone ki bidunta chinine inut bahani phan hang po ban suma tanan thon bidam sa banang po pithabu po ada bidam po la sikali ga lange ponang to lahai lo lasneli ki pudam miralo bihe ka hujong si angtan bilang ko lote kana hogya bangke lahelo isi kana nomor kana hokalam ke nang anchini lo kana halus solution na pilo wanai tamana ni dia khang kana hok bang si kudam po mate kivir kan bo la solam ni kudam bi nengha licensia bangke elang ke dana nona chiklo tarik troxiar ni nili longadim dam bomahut nekan krehini ke thomari somaratum sigat ke mong ko ne achu kali kalang lang hek bonlong si nilia somara phan nili arju lo karju somar puchini sini da kargalaman se cho arju lo natung somara rong somar ma manmara somar ma ku anili phananga thakson helo tumi ki koi asa ami ne janu karju somar to kala inor bangara pandaga na pulang inor bang nili phanapu to ki koi so ami ekko nai janu lasini li nang hondu pik lasi la am logo pachari puleyongsi ha homa hembana ne bidun setsi phedung basa eng sarwa phan manten bithake nekan kre thomo somar yongsi la anara akamatha lang blonte angtane bidun pele dola lasi isia bange lambir po la ben hinia bange ni domake sung bangla hello la angtane bidun da job nili to mo hotana hola jutang jubata hot ini festival lah, abisi koi festival lah,
nilitum al thai bana thai non ke dam tanga son ke pungri pimuri to la na rong ke da ko ne jubati do bang ta nang lagi puni alam nili kan kadua ciri thai lo ang tanjong si bidu no pelotang te elam ki vir po pendeng support jutang jupat kadua ta vir po lapen ke sun suri ke sunga ke garden atum pulo lapen garden atum ta pulo ke master atum pulo bang so akoi do lasi nang li pilo puji komats ka failure lo bangso putak ni kanije kangtung mengalah hello ahok lo elitum kapre kalam jepan pen sedambe klang lo aja hak arat teman ke teacher tum damdi pen si luka charli hin kahinu pulo apna aja hak tum pulo api apo tum kacelang te pen masih school hin sta laso at tumon kahinu pu sedang paklang lo sedang nili pu kangtung mengalah hello je elitum department hin pen bane nili tum hin pen sedang ni la jong se teacher tum jong se mane than bang pi tum se dam delu pulo tangte labangan ini thekong le je disciplinary action ended ko bangke plus ini non heta ninje lo je disciplinary action mang labang ke ini tum dokon lo plus a process ating bang sidam ko labang ke lapen ke ini tum non structure ating yung silang lo pro in the context of Karbiang Autonomous Council labang ini tum lang bang non bang ke langdap elo tang SI ke ave labang ka clear chini nai non mak ke lapen ke SI cabinet na join ni masih ini tum entire Karbiang Autonomous Council of either West Karbiang or Karbiang lahirnya along stame bangke sub inspector of school langsung bangke awe lapen aku is ini tum chini nai adi mangala hello school ta angding do la si hala isi bangke district primary education department kodak si jong si teacher tum lutan the pulo tangte la SMC tum mane president secretary mate rong asor ka complaint dam nai ma ke ching si bangke the block primary education officer kudu block primary education officer pote non se chinthong block along lo putang te chinthong block primary education officer kan abang si humri nang po lapen ke alang lit si labang so angtum chetong pen ba alang lit information pidet pen pulo tang ke block primary education ba inquiry kan lempo lapen jong se ahok ke chok chili dam rok lo putang ke hala so teacher kan either suspension or jong si akenang sot pulo tang ke asa puri pen pawedet angdeng ta nang lirok ta hai lasi lasong deng mangelage claim pon be pula kang si claim pon pe polam thiban thiawi lapen ke ako isi bangke iletum labang so angdeng mangke chini nai district primary education officer pudulang iletum mangke non nili theklong lo iletum entire West Karbiang long long ar lo kedo especially in long ar lo kedo nili thoya along do tum dam de dong kam ba heruni ba kapre boi thalang so la hai long hanili kudam de samini li mithang mata theklong lo in long ar lo along kedo tum bangke mete teacher jong se school dam de pustame labang so ke patu bang ke doko ka join ni mentuni la SI ke avide lo sita block primary education officer pen chenglo district mission coordinator ba kapre ke dam ni wrong pen chepa choi pustame and laso clearly na ke than de ta do pen ke nelitum ke chi theklong an mang nelitum mang ke jong si theklong lo tang te la ke dam de pur tang ni so first notice ki bita do la pen ke la song deng mang ke official record long ke nelitum ke suspension ki bita do la pen ka teachers mate ka release la haya ko bita do la bang nelitum rata long mang ke la da ke adon tin ke ron dam et bang et bik de lo sita hal hay tum no so first la pen ke ko ni dak pen appeal kang tung bang ke la hello SMC tum hansi kenang sota power bang ke PLO la si SI tum nang le tong thek the aku SMC tum la pen ke district along officer tum nang le tong thek the aku ke alang tum hasi ke pache lang ya phang ar pilo non ne tum nang tum ka chini nai kenang sot bang ke la hello SI ke avida lo la pen ICC West Karbiang long ta non district mission coordinator de mane officer kali la pen district mission coordinator bang ke ICM mission chat seta parent department pudolang la pen district primary education officer lapen ME school level lo pulte DI deputy inspector of school lapen ke high school level lo pulo tak lapen ke SI school mane IS la high at lo lasi la hang deng jong se chini pon pe pulo tang te la non la song deng se plak am thek thek putam te lapen ke inu da mudi than se chini bong ko da gang deng si kitam nai ma ko chini ne dat po lasi ultimately ke school managing committee tinta ko natsi application ta ke pali nang ko ma ho ko kamang hudo po ako dak ta chiton ti chochot po thana he mane phan ma ke
surisi mane phan ke suripli labang solution ke bang ipap lo tang te ko son pe nai proxy teacher lahai ta ilitum SMC hinta ke tham du pulo lasi lahai bang ke patu ke de nai nilitum bang lo pulo tang te nilitum nang tham dum dak ni lasi last solution phan bang ke lahelo nanglitum da bang no SMC tum bang no nanglitum phere nang ne ilitum dam de da teacher tum halo pote nilitum action and vegji lapen ke ahok methang school phan wa prang kani je to asan in longer lock ke do school do an han bang te elitum la ching hon hete methang dimam amuluk tum le ching hon hete neli ke puji bang ke la hello kapre ka pir hepen nang kanjar sila dak nang ke lang ki ke bang belu to na to neli ya photo ta bang thu po lap pen dak chin thong ha war wang pen la dak kin poro wang pen dak kisung ke boy son free ke kisung puthak na li chini lo nang li teng lo nang ke than dun lo la am alam the nang li chini dat pa la phit nang li responder pa la phit autonomous council pa nang li ko pipi pa chini pajil pen la dak agar phan pini nang li ko pi alam chak chipite kang gi Transi ke nili mane la dakarat tum han isialam ini khang ban ke ahok lo mane muhet pen sida pen pinan tum than lo je la dak school to ko ka sita me student ave la pen teacher ta se nane ke single teacher a job mane konane council pen ene a responsibility pen la NRC program sansa tam hai ke to pen la so school long khani bang son do du kusi na so joini Osomar han do than bang abedet la pen ke la so ada student atau abang tame la so joini mane apia putung ta Osomar to school dak bang ke pacar li dun setame latung kita kat thelu la so na sa tu Muhammad hat la si la so bang jo la so nyong si du ko la tang te litum la council la phan ni hen pen ni ke matha ma de ni chuni ni kan to ba council so pan stamela nama single teacher ke do dim long bang ke kape ka daito ma responsibility bang pe de la lo la pen ke la da ka ra da tu ma bang mane la so school pa me ko je phana bang ke mo het en ini tum be sang mo hin pen da bulo je mane school la be ko ke kadu ma be ra da tum dam ko council la ko CM ya ko je ni ko school na palo ke la misi kan stame ko je ni to school na la so school tidak zame la so school kan kana char nai mane la so kala na kala na je bang ke hala so arong ara da tum si la ke kan ko na kala na labang so lamang bo ni sina thalo lang kam dong porong long so sa me pinia so na mai dolo la pen ke mai do de pa phi hala da ka ra tu noga morigaon karane ne ki video bet jewan thai pa na phi abang ke lokathan puthot mi pijibot ko masi mi tu de dat pa ko puthot along tumang ke noga chi pidu na ko lason labang so rong long jok si non noga morigaon karane ne ki video pen jewan thai pa na phi lokathan mesen si dower koma mate ko person ke mandina le ko pisilam tak chi kai la bang ke dang ke lo pulotang ke isia Disciplinary Education Department kasi pulang la so department apan ahok lo EM tama ba in charge in charge ke no naman bisi ko no CM betang si padenga ne CM tama lamang so education department alang ni CM padenga lo pule alang ni le aribang ke dam kan la so inspection kuri la jila persona port ya mati la so join si education na department na nong chipeng dulu aprak ke SI dulu ake non ke DMC lah alang itu masih lah soal responsibility mati alang itu masih lah hai long lang dam nang la solo kon kecirang tu nang je bangke hada ka managing committee tu lo hada ka long rada tu la tu yang si la so cirang tu de pula alang itu mesti kami la hai ki claim nang ke mane muhat lo je mane rong sora hok adam than de den ba join ni pensi ne la hai alang action and include da me en long de den en te la ne la si halada kedua tunjong si kadu we cerap situ ahok pet alam yang si haji lo tangke hala so teacher bang kita me kapiri duji
nekan ekson nang ender tuk la suka pire duji la sojok la daketan mane Osomar kan ketan setame nang setame asap kami ponseni bang kan mata mononge la pubang beda no majok ta Nogao Murigao Kibidun ke Ladak Pinporong Chapel Kali Tin Thong Awar Kajok Kali entire Karbi Anglong Arlupen Sia constituency tin basi Nogao Murigao Kibidun do lapen Kangbo dolo Kiti dolo kumane ka pran kana hok dolo lason doping lo lang lipini lebang so ahong jai long pen ke penang analame klar dag lasi next Karbi Anglong Termos Council isi meeting hodason mate session hodason nangli lebang so puthak kapang dak konji phana dagarat phanali ko pipi chicha konji ahok pet ke isi lo mangeni lige dudu long le hai lage bang executive member to seta session long yang se la son kaching gaya bar side lo ko ni danji alam ke bang ken no ni ne kini ta thek long lo ni kini ni arju long lo je mele la ang tan kan bang long pen ang tam ke toy tu no Osomar to pen an sung ko nang lo pen an lo Osomar bang ke kitang si apia putung chebanang lo la hai ke ning du kalang lo la puson kabide je bang ke mane ilito nili puja me council sort kali lo ilito kan to be rat organization to ana tum se kame la so cerok to no nai seriously la so metara bang te kap nai ini kami Nalifan kurang tulo